kaj je v vašem delu Kabaret Kabarej takšnega, da je tako uspešno, da je bilo že več kot 1000-krat predvajano v vseh teh zadnjih 20 letih? Kaj je na njem takega? Ja mislim, kada sam pisao, nisam imao tu svijest o tome. Jel? I kada sam se bavio tim pisanjem ili tom problematikom, dvije stvari su mi bili vrlo značajne, a to je ta kriza srednjih godina koja pogađa svakog čovjeka kad čovjek vrijednuje neki svoj odnos do života ili neku svoju prošlost, budućnost ili neko vrijeme kojem živi, da ga nekako realno sagleda. Ono što mislim da je sada, posle toliko godina igranja, bitno, a to je živeći nekako taj tranzitni period života, jel, koji je vrlo buran u tom nekom političkom smislu, jel, i ekonomskom, a i religioznom, čovjek je nekako prepustio se tim globalnim stvarima, zato što se one kao globalne nameću kao određena vrijednost ili kvalitet. I da je čovjek potpuno zaboravio na sebe, zaboravio na svoj lični, šta je njegova lična potreba. Da li je njegova lična potreba da sad ima kuću, da li je lična potreba da ima 2 auta, da ima 3 auta, da li je potreba da ide na odmor. Ne, to su izmišljene potrebe. Kao mogućnost kapitalizma ili oblika u kojem živimo, a ne moje realne. Mora i čerka da ima auto, mora i žena da ima, pa mora i sin, pa mora i ja. Pa evo, mislim, to je rob, to je ko rob. Ko će to naplaćati te stvari? Ko će plaćati osiguranja? Onda mi je kriv sistem zato što su osiguranja velike, pa zato što si kreten, što si uzeo sve to. A dakle, lični njegov svijet, koji možda jeste u socijalizmu bio nekako drugačiji, ne kao sistem poređenja, jel? Nego drugi neki sistem gdje čovjek imao više vremena da se bavi sobom, je potpuno zaboravljeno. I gledajući moj kabaret, tog čovjeka koji svaku noć ide u kuhinju pa priča sam sa sobom, jel? To ljudi svi rade, jel? I ljudi su se prepoznali, to je kultura starenja. Kako ćemo mi osmisliti svoj život do svoje starosti? In kaj so tiste stvari, ki so vam najbolj pri srcu, ki vas najbolj osrečujejo? Pa mislim da ono što sam naučio živeći ovakav život, nisam ja takav, nego sam te mogućnosti koje su mi se otvarale kao takve, imao sam tu sreću, ako mogu da kažem, da ih prepoznam, donekle i znanja, ajde, ako možemo tako reći. A to je da čovjek ne smije biti siguran u ono što zna, nego ono što treba da upozna. O tome se radi. Jer da su ljudi upoznali novi svijet kao takav, jel? Onda bi drugačije se ponašali u životu i u smislu materijalnom. Ljudi, kada su otišli u kredite, oni su mislili da je to stari svijet koji oni prepoznaju. Ne, to je nešto novo. Moraju ga prepoznati da bi ga shvatili. Ja mislim da u tom nekom procesu moj način razmišljanja je ono bitno. Jel? A to je da sve što je novo, pa živeći u Austriji, ta austrijska kultura i civilizacija i odnosi i mentalitet i navike, da nekako postoji dio ne mog karaktera, ali obogaćuju moj karakter u nekim novim spoznajama svijeta. Mislim da je to bitno. Jel? Jer sad, opet gledajući, kad odlazim i ulicama Beča, do prije 10-15 godina nije bilo tamo ni Crnaca, ni Iranaca, ni Afganistanaca, ni Afrikanaca, ni Meksikanaca i tako dalje. Sad ih ima sve više i više. Taj grad postaje nekako otvoreniji za svu tu neku komunikaciju koja treba da ide. U tom dijaloškom smislu bogatstva. Postaje, znači, svjetski grad. Tako ja to vidim. Razlika med igro na odru pa igro v življenju, dejali ste, da ni tako hudo različna. Ne, samo što je moramo prepoznati. Jel? Mislim, na odru mi uvijek poštujemo zadate okolnosti kad bi trebali neku ulogu da igramo. A u životu ne poštujemo zadate okolnosti. Jer u životu, kada lik želi da parkira auto na pogrešno mjesto, jel? Mi znamo da on, kao glumac, ja znam da on parkira na pogrešno mjesto i nađem razlog zbog koga parkiram. U realnosti dobiješ kaznu i to ne razmišljaš ništa više. Jer te kazna nauči da ne parkiraš tamo. Premda svijest do toga još uvijek ne na tome da ne treba iz kulturoloških razloga to da radiš. Tako da mnogi koji žive u Beču parkiraju, a čim odu iz Beča ne parkiraju više, pa nemaju tu svijest o tome. To je ono što je interesantno za mene. Se z mnenjem drugih veliko obremenjujete, ali vam je vseeno, kaj mislijo o vas? Ja bih nekako želio da moj, kao glumca koji se javno pojavljuje kao javna ličnost, da ljudi uspostave dijalog sa mnom. I to je ono što je najelementarnije i najljepše. Ako se već pojavljujem kao javna ličnost, imam tu moć da uspostave dijalog. Koja će forma dijaloga biti, uopšte mi nije toliko bitno, zato što sama struktura dijaloga mene raduje i zadovoljava. Da li će neko misliti
ovako ili onako, to je čisto jedan odabir stvari, što ne znači da kada bi se ovaj dijalog ponavljao, da bi ljudi neke stvari koji su sad odbacili, negirali u sljedeći put i obrnuto. Jel? Znači, taj dijalog je najbitniji, ono najelementarnije da se uspostavi. Jer mi kad na akademiji učimo glumce kako da razmišljaju, jel? I kada sam ih učio u Austriji, ono što je elementarno, čitav semestar, da nauče da uspostave dijalog. Zato ljudi danas vole da gledaju predstave koje su dijaloške, jednostavne, da se ne bi zamarali. Jer su umorni od dijaloga sa nečim što ne razumiju. Čisto za konec, če nam zaupate, je z vašim delom mogoče obogateti ali samo v tujini? Mislim da svako djelo kod svakog čovjeka, bilo koje umjetničko djelo, jel, na neki način ostavlja jedan utisak. Što taj utisak ostane ožiljak, jel, što ostane duže, bit će ljepše. Toliko sam puta, sad kako živim na Dunaju i prije putujući po svijetu, sam išao po galerijama i gledao slike i onda vidim da ide čovjek koji drži dijete na leđima, jedno na ruku, a jedno u kolicima. Jel? I ja sam se uvijek razmišljao kako se to treba se organizovati, da se dođe, da se gledaju slike, ali oni su sretni i misle tako da prvo oni žive normalan život, imaju dijalošku formu sa nečim, a drugo, to dijete će vidjeti neku sliku koja će ostati negdje u njegovoj svijesti kao jedan kapital. A što bude imao više utisaka u glavi, imat će više kapitala, bit će veća banka, izraženo kapitalistički, bit će bogatija banka koja će moći lakše da komunicira sa svijetom u kojem jeste.